YMA General Conference avoid som sari pahni na North Van Lai Phaya ni me ka raurel palai ten kumpuana tan zirna warti an thlang Mizoram mamo phurlu tu truck nei tu le khal tu polin sai rang le konpui in kar kong chia chu motor lian tan la him lova an sia da wangin tiam chin om lova tlan lo an rel chibai ule tuna chanchin kim chang zokin YMA General Conference avoid som sari pahni na North Van Lai Phaya ni me ka avo in khan ro rel ania kumpuana tan zirna warti an thlang Rorelin khom hi chomhadar som pakhata changkhan North Van Lai Phai Public Playground na chhurbura runa Central YMA President Puwanal Ruata Kaishwaya neyania heta hian agenda lut zinga YMA khoi panga Mizoram chunga in sakle thildanga cheka tam talutuk hi a hau tak ema wangin Central YMA in malaro seti te Mizomi pate din munle mo phurna injirtir konga Central YMA in malaro seti te All India Service le Central Service danga zofa atam the angber an lu the nan Central YMA in mibik te chanpuya chomdol konga the top chwaro seti te Mizo nampeng sang te kanin unaw le zwal the nan a hu hova kut man the dan Central YMA in zongro seti le kumpuan nei chin kumni chunga tana puan ni se ti rot na te chu ngai to ani nuwa pom vekania sarkar khoi pani zinga ramngo le nung chahum hal konga sarkarin tun aya na sa zokin malaro seti chu pomania asam le Mizoram ram ri chin filani theinan Central YMA in malaro seti chu tun din huna chuan YMA ro relin kho ma soi ho chu tok an tiri thongani kumpuan rot na lut pahni zinga zirna warti an thlanga kumsang ni somni pakhat YMA General Conference thleng turin bill clear joint YMA thlanani Central YMA Treasurer Pularo chuanga pachuawin sangni som pakwa somni chunga Central YMA budget cheng vaibel chekhat nuai somruk pasari singsari sangruk zali aphar chu an pomboka Rorelin khoma hian palai sang khat zali somsari paruk an telani voina rorelin khom nei ani chung hian North Van Lai Phai Community Hall a variety program manania in khom hi CEC member pu arlal du oman akai shwaya CEC member pulal shwai tluangan rikrum thila mangchang injir tirna asoya zai lemchan namlam le inti hlimna chi sang entirani zanindar sari hian churbura runa vantlangin khom nei chhun zom ani dona in khom hi Central YMA General Secretary tlangwalal machwanan akai shwayanga ramle namhum halti thupui mangin Central YMA Finance Secretary pufabianal fak oman thu asoidona Chief Secretary pulalnun moya chuaw ngau kai shwayin YMA member te chu ramle namta narin omturin thu antiam donani naktuka chuan sangni som pakwa somni pakhat chunga Central YMA shwai tu thar tur thlan ani ang Mizoram mamo phurlu tu truck nei tu le khal tu polin sai rang le konpui in kar kong chia chu motor lian tan alahim lova an sia ta wangin naktu ka tangin tiam chin om lova tlan lo an rel Mizoram Truck Owners Association MTOA le Mizoram Truck Drivers Association MTDA te hian NH54 sai rang le konpui in kar kong chia chungchanga sarkaran dor nakal zela amun nge ya kalin na thok tu te na tho dan an NT an soya motor lian tan alahim lova an sia ta wangin tlan ngam na chi ya an ngai lo ti an soya aizol atanga konpui pan tur le konpui atanga aizol pan tur te chu tiam chin om lovin tlan ri lo an rel ti an soe voin khan pol pahni shwai tu te hi chaltlanga an pisa a thu khomin he thutluk na hi an siamani Zukhap na dan Mizoram Liquor Prohibition Act Nwaya September thachung khan Excise and Narcotics Department in Zuzwar za somsari parukle zurui som pahni anman Zukhap na dan manlai Nwaya hian zulaklu kolle zorte khapania atilui chu kumnga thlenglung intan tir le cheng nwai khat thleng choi tira shem thei anne zu in po khapania a in lui te chu tharuk thlenglung intan tir le cheng sanga thleng choi tira shem thei annia courtin chazoka asia chuan zuroi man te chu tan tir lovin wantlang rongbol na tholui tirin a shem theya zurui chunga wantlang ta har sat na siam te le rui chunga lir thei khal te chu kumhni thlenglung intan tir le cheng sing khat thleng choi tira shem thei annia wantlang rongbol na tho tir thei anni bok September thachung khan zuzuar man za somsari paruk an omlain zuroi man ero chu mi som pani chau an ni thongani Excise and Narcotics Department te hian September thachung khan rakzu liter sing khatle zanga chuang an mana zubil lai le doidim thanem tak an man boka IMF el asenchi ti soi puitling
bodol sang khat zali somsari pali le achan ve bodol zani somthum panga an man ba ka ramdang atanga laklu asenchi bodol somkwa pasari an man bokani mei che chul thalo ten ril rula ma har satna an nei chin ni asoi chu thudik lawani ti doctor ten an soi mizorama doctor thiam rol te chuan ril rulam nat na nei emo mei chia le dam lo pa ngai zinga nat na dang endika thavek si te zinga ril rulam nat na ne na inzom ril le pumpui nat na nei chu a thei nge ya tun ma atanga mizo te ngai dan pakhat mei che chul thalowin thluak a khoi buai anga soi chu thudik lawania ril rulam dam na turin chul pai atul lo ti an soi Zonet le Indian Medical Association Mizoram State Branch in Abuat Sai Psychiatry Medicine le Gynecology chungchanga Dr. Thiam ten mi pui zo na an chan na a Dr. Thiam te chuan ril rulam nat na chikhat anxiety nat na chuan pumpui le ril lam a khoi thei ti an soya pumpui le ril lam fello nat na irritable bowel syndrome IBS ti asoi hi khovela mishing piang puitling zinga za somli velin an nei chin ti an soi Indian Medical Association Mizoram State Branch le Zonet Cable Sai he program hi nakzan daria ta le zirtop ni zan dar kwa ate Zonet Zolbo ka ti chwa ani ang Agriculture Minister Pusila Rinsangan Donor Secretary Dr. Inderjit Singh ko min Central Scheme be chana Mizorama huamzau zo ka malak dan tur asoi pui nimina New Delhi anin kom na hian Pusila Rinsanga chuan Mizorama mo sang ba ka a department en koltana chakzo ka malak ani thei dan tur asoi puya Dr. Inderjit Singh hian Agriculture chu Department poimo ani awangin kong thei ang anga pui a in huam thu le Ministry danga po pui a in huam thu alo shilani Donor Secretary chuan Agriculture le Irrigation and Water Resources Department nuaya CSS manga na sang tho mek ti ba ka malak mek na scheme ina huam lo Mizoram ta na project poimo ani boxi a te chuan heng scheme pia lama malak pui tum tho Agriculture Minister hi alo shilbok Donor Secretary nen anin kom na hian Pusila Rinsanga hi Agriculture R&E Director Dr. H. Saithan Tuangale Subject Matter Specialist Research Pulal Mingmuanan Antoy o Mane Puanto angin tun naya Germany ya International Federation of Organic Agriculture Movements buat sai organic farming chungchang zir ho na Agriculture Minister Pusila Rinsanga le Department ho tu chen khat antela nimin kha New Delhi lo thlengin Donor Secretary hi ankom ngalani Home Minister Pulal Cham Lianan YMA member te chu mani tho chwa ni lo manga biakina tholom tho tamte ngai san turan niam ti mani in ngai twa turin acha Pulal Cham Lian hian YMA General Conference North Vanlai Phayaneya Nizan Khan thu asoya mizo namin enge angai hlut tur le angai san tur ti ngai twa non tur asomin mani tho chwa ni lo manga biakina tholom tho tamte in chatak tak satu te le diklo takasum hai lut te chu ngai san turan ni emti mani cheu in zo turina cha ngai hlut zong le ngai san zong thak thleng chula asia thu asoi Pulal Cham Lian chuan pathian in mizo te ramape ka chimralin an omdon emti chu zo na poimo ngai twa nga ya ni ti asoya ruihlawa wanga thalai tam tak chiat na thleng tur dowa YMA malak na te an man hlela wanga khotlang nun nuam ta te ramngo hum hal le tui na hum hal konga YMA malak na te chu chhuan omati thu asoi bok YMA in khom puilian General Conference a hian jan ina Chief Minister Puzoram Thangan thu asoi do na ne Information and Broadcasting Ministry Nuaya Films Division le INPR Department Changko Buat Sai Documentary Film Festival chu INPR Minister Pulalruat Kiman Voin Khan INPR Auditorium ma ahong nithum chung o tur Documentary Film Festival a hian award dong to Documentary Film somni chwa ani dona heng zinga hian Films Division in kumsang ni som palia aizola le sang ni som paruka lungleya film making workshop an Buat Sai chuma workshop atel te kut chhuak film pasari te po atelane honna in khom hi INPR Director Pilalian Puin akai shwaya Minister Pulalruat Kimachuan cinema le filmin kumza chhungin khovel achia ne le ti asoya mishing nun nasata ka ngongin nun phung athak dang lam na sa le ani atia heti rwal hian documentary film chu thule la a hol kim wangte thon thu ni lo thil tak tak be chhana siam ani awangte in apoi mo na alang chho zel do na ni ati
Pulalruat ki ma chuan documentary film chuan mi puiril rusuk thlek le an ngai dan thlengin a her danglam thei ti a soya hei hian film thil ti theizia atilang ti soyin mi mal mi puile khotlang kai shwai na le zirtir konga film te chu manro poimo takani thei abe sei ti a soy INB Films Division Director V Pekiri Sami po in thu a soyani MYC Chairman Dr. Vanel Chanpuyan voin kha New Delhi Naukri.com Senior Zonal Manager Nikhil Sharma komin thalai tetan thotur siam tura job portal rin tlak siam dan tura soipui MYC atanga thudon danin Naukri.com hi India a job portal lian le rin tlak beranga yania an hnuaya hian thalai na zong mek mi maktadwai somli pakwa point panga chuang anin ziak lut to ane MYC Chairman le Naukri.com hotu de inkom na a hian tho ho dan tur le Mizoram thalai tetan na in nga na tling portal rin tlak siam na tura in thun zom dan turan rela Dr. Vanel Chanpuya chuan zirna in na apek ngal mai lawa wangin thalai na zong mek tele mamo tetan MYC chuan na sazoka malak zela tumti soyin hemi atan hian MYC job portal siam chu akong poimo tak pakhatani donani ati MYC in job portal asiam tur hi zirna lam kai hnoi chau ni lovin thiam na sang nei lo tetan po ol samzoka na tho tur in ko mu na tura dwana ni dona hemi hnuaya hian mi ompui mystery ni tina in hlo fa le designing na thok te po ahwam vek dona ni Khovel mundang terwalin Mizorama po voin khan World Food Day man ani aman na puiber aizola chuan Agriculture Department bultumin Agriculture Conference Hall la manania aman puito Agriculture Director puro ming thanga kol ni chuan World Food Day ya hian thupui voina kan malak na hi naktoka kan din mun turani Khovela tampui mithi omlo na turin ei tur shisel ti manani thu asoi in khom hi Agriculture Joint Director Pizo Thansang isai lawin akai shwaya ei tur shisel ti thupui mangin Women and Child Development Director Pivanal Pian Puin thu asoya ei tur kham khop Khovelin anei theidan tur ti thupui mangin Assistant Plant Protection Officer Pu Arvanal Chwangan thu asoi bok Lai Autonomous District Council AHN Veti Department Huai Hotin voin khan longtlaya ran vultu tetan ran chisel na enkol dan zir ho na buat sai ani training on livestock diseases and importance of deworming tia wa zir ho na hi LADC Veti changtu executive member pusilal nei khoman ahman puya Veti le KVK longtlaya mithiam ten tun lai ran vul che sang sang nat natlang lon zwal enkol dan le shileng alo oma anin kai chon dan le a enkol dan te anzir ti Mizoram Orphans and Vulnerable Children OVC Project Kalpuito Kotnar kin voin khan partners meeting and buat sai he in khom Zodin Square HYVA Banquet Hall nei hi OVC Project Coordinator Vanal Mangai Zwali kai shwaya hian Kotnar Director Pubila Chan Zovan Motivational and Leadership Training ane puyane Orphans and Vulnerable Children Project hi US President Emergency Fund le United States Agency for International Development tangkopin Mizorama anron kalpuyania hemi atan hian Kotnak thopuyin kumin March thla khan he tho hona atan hian inrem na thuthlung anzia kane project noya hian Aizol District chunga M6 Nwaya NGO Sompali nen tang howa malakania hemi manghian HIV kai mai theidin munading mani inzuar chin te damdoya inchiu chin le mipa mani anpui kop chin le nupui pasal nei to mi patmei chiat na man kholo konga fihlim lote HIV laka an him theinan ma anla ane Maro Autonomous District Council MADC Nwaya bial pakhat Tokaloa by election nei hunatan tun thlani somthum ruatane State Election Commission chuan MDC by election nei hun tur hi voin khan apuanga Siaha District Election Officer Pubupesh Chaudhary chuan voin vek khan apisa a chanchin bumi te komin Tokalo biala hian Model Code of Conduct man ngalani thu asoi by election na chu tum te tan tun thlani somni pakhat thleng ming pek lu thei ani dona chung te chu ni somni pakhata endi kanianga inhnuk dok le du te tan ni somni pahni chohnudar thum thleng hun honanianga in thlan na chu tun thani somthum jingdar sari le tlaidarli inkara nei anianga November ni khata vote chiarani ang Royal ban lo ti hamthat na tura dan siam The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 Mizoram man ani nuwa pian phungarwal ban lo mi somruk velin sarkara na an muto
he thu hi voina government khozol college pian phungarwal ban lo te dikna chanvo le ham thatna an nei te zirho na buat saya PWD Commissioner Dr. Lalnun Tharan asoya RPWD Act 2016 manani nuwa rual ban lo chi sang pasari ni chin chu somni pakhata ti punania kumsang ni som pakhat sensa satar lanani danin mizorama rual ban lo mi sing khat sanga za somruk omin anjinga hian mi pa sangriat za somkwa pariat le meichia sangruk zakwa somruk pahni an om ti asoi Dr. Lalnun Thara hian RPWD Act 2016 nuaya Sarkar Department nuaya rual ban lo na thokten an harsat na le lung oilo na an thlen na tur grievance redressal officers ruatan ni to thote rual ban lo ten sarkar na an mu ve theina turin reservation buat sayani thule hemi chungchanga hian ISTM New Delhi mithiam ten nikum khan Mizoram sarkar na thokte training an lo pek to thote asoya hengba ka hian rual ban lo te tan zirna insang zo ka te loram the na le in mun the chungchanga te development program sang le re theina bona poverty alleviation ko nga te ham that na siam sakani thote asoi langbok khozol college assistant professor Peter H Lalrem ro ta kai shwai zir ho na a hian principal pularin tluanga po in thu asoyane Department of Post in kumtina an manchin National Postal Week 2019 chu October ni kwa atanga nimin thleng khan an manga Mizoram Postal Division chuan he hapta pual hian Postal Department Officer pension to te ne na ti ho na aizola abuat sai aizol klapa buat sai he hun he Postmaster General puti mangmin thangina kai shwaya Mizoram Postal Division chunga hian Post Office zathum somsari pariata oma chungzi nga zani somsari parukte chuan core banking anti thei to ani Department of Post hian nikum September ni khata changkhan India rampuma banking lamlu chilchanin India Post Payments Bank IPPB akalpui me kane Voin khan aizola khulumlai berin Celsius degree somni pakwa ani a avolai berin degree som pakwa ani hemi chung hian arwa millimeter som pakwa asurani naktuk ni ngani ya chuan khulumlai berin Celsius degree somni pariat vel avober lain degree som pariat vel ani rinani jingdar nga le minute som pasaria ni achwa kanga tlaidar li le minute som nga pahnia atlale ang